Ese wari uzi ko kuva Perezida Paul Kagame yatangira gutera inkunga Sekafa Kagame Cup muri 2002, ekipe ya APR FC ariyo kipe yo mu Rwanda yigaragaje cyane muri iri rushanwa? Wari uzi ko ekipe ya Rayon Sport itarakandagiza intoki ku gikombe na rimwe? Muri iyi video tugiye kugaruka ku mateka yose ya Sekafa Kagame Cup, amakipe yose amaze kugitwara guhera muri 2002, impamvu ekipe ya APR FC yanditse amateka adasanzwe, ndetse n'icyo Rayon Sport ishaka guhindura muri Sekafa Kagame Cup. Turanarebera hamwe uko amatsinda ateye, umukino ukomeye cyane wa ekipe ya APR FC na Gor Mahia, ndetse n'igitezwe kuri Rayon Sport izahangana na ekipe ya Al Hilal Omdurman yo muri Sudan, Tusker FC ndetse na KVZ Soccer Club. Ese uyu mwaka Rayon Sport yabizaca amateka maze igakuraho umuvumo wo kutagira Sekafa Kagame Cup, cyangwa ekipe ya APR FC yaba yongera ikandika amateka nanone nk'ibisanzwe? Wowe reba video kugeza ku musozo, unasangiza ibitekerezo byawe kandi wiyandikishe kuri channel kugira ngo utazacikanwa n'andi makuru yose yihuse, cyane cyane kuri ibi amarushanwa agiye gutangira Sekafa Kagame Cup 2026. Wowe nujye kure, mama segonda make winjize neza muri iri rushanwa n'ibyagiye biriranga. Ubundi hari amateka adashobora kwibagirana mu mupira w'amaguru. Hari kandi andi mateka ahora agaruka igihe cyose irushanwa ritangiye. Ayo mateka agatuma abafana rero n'abakinnyi n'abandi basesenguzi bongera guhora bajya impaka. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru ikomeje kuvugisha benshi mbere y'itangira rya Sekafa Kagame Cup. Ni inkuru ivuga kuri ekipe ya APR FC, ikavuga kuri Rayon Sport ndetse n'amateka y'irushanwa rimaze imyaka irenga rero 20 riterwa inkunga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, His Excellency Paul Kagame. Ese wari uzi ko kuva iyi nkunga yatangira mu mwaka wa 2002, ekipe ya APR FC ariyo kipe yo mu Rwanda byibura yitwaye neza kurusha izindi muri Sekafa Kagame Cup? Kandi se uzi ko ekipe ya Rayon Sport nubwo ari imwe mu makipe afite abafana benshi cyane muri shampiyona y'u Rwanda no mu karere kugeza ubu itigeze yegukana iki gikombe? Reka kwinjire rero muri aya mateka. Ubundi iri rushanwa ritangira mu mwaka wa 2002, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yafashe icyemezo cyo gutera inkunga Sekafa Kagame Cup. Iri rushanwa rihuza amakipe akomeye cyane muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati. Intego yari ukuzamura urwego rw'umupira w'amaguru, guteza imbere impano no gukomeza ubufatanye hagati y'ibihugu byo muri aka gace. Kuva muri uwo mwaka irushanwa ryatangira rigatangira gukinwa ku rwego rwo hejuru, amakipe atandukanye yatangiye guhatanira igikombe gifite agaciro gakomeye. Igikombe cya mbere cyegukanywe na Simba Soccer Club yo muri Tanzania. Mu mwaka wakurikiyeho Villa Soccer Club yo muri Uganda niyo yegukanye icyo gikombe nanone. Ariko mu mwaka wa 2004 nibwo ekipe ya APR FC yanditse amateka akomeye, yegukana Sekafa Kagame Cup bwa mbere. Ibintu byahesheje icyubahiro umupira w'amaguru hano cyane cyane mu Rwanda. Icyo gihe abafana ba ekipe ya APR FC bishimiye kubona ikipe yabo ihangana n'amakipe akomeye cyane yo mu karere ikayatsinda. Nyuma y'imyaka mike ekipe ya APR FC yongeye gukora amateka. Muri 2007 yongeye kwegukana igikombe cya kabiri. Ntago byarangiriye aho. Mu mwaka 2010 ekipe ya APR FC yongeye kwandika amateka, yegukana igikombe cya gatatu. Icyo gihe kugeza uyu munsi nta yindi kipe yo mu Rwanda irabasha kugera kuri uwo mubare. Mu gihe ekipe ya APR FC yakomezaga kwandika amateka, ekipe ya Rayon Sport yakomeze gushaka amahirwe yo kwinjira mu gitabo cy'abegukanye Sekafa Kagame Cup, ariko ntago byigeze biyihira. Nubwo Rayon Sport yagiye igira ibihe byoheza mu marushanwa atandukanye no mu gikombe cya shampiyona, ariko kandi muri Sekafa Kagame Cup yakomeje kuyisiga inyuma. Iyi mibare ni ituma buri gihe habaho impaka zikomeye cyane hagati y'abafana b'aya makipe yombi. Abafana ba ekipe ya APR FC bavuga ko amateka agaragaza uwo ari we, ndetse yuko ari umwami wa shampiyona y'u Rwanda ndetse na Sekafa. Abafana ba Rayon Sport bagasubiza ko umupira ukinirwa mu kibuga k'amateka adatsinda umukino, kandi ko buri mwaka uba ari amahirwe mashya. Uyu mwaka wa 2026 ushobora kuzaba umwe mu myaka y'ingenzi mu mateka y'iri rushanwa.
Sekafa Kagame Cup igiye kongera kubera mu Rwanda, ibintu bitanga amahirwe ku makipe ari gukinira hano imbere y'abafana rero n'abandi bantu bose bakunda umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ikipe ya APR FC yashyizwe mu itsinda rikomeye ririmo Gor Mahia yo muri Kenya, Vipers yo muri Uganda ndetse na Garde Republique yo muri Djibouti. Ni itsinda risaba imbaraga nyinshi kuko Gor Mahia na Vipers zifite ubunararibonye bukomeye muri ruhago yo mu karere. Mu gihe kandi igikundiro Isaro ry'i Nyanza, Rayon Sport, Murera nawe yashinzwe mu Rwanda ifite imbaraga nayo kandi ikaba iri mu itsinda ririmo ekipe ya Al Hilal Omdurman, ekipe yo muri Sudani Tusker, ikaba ari ikipe yo muri Kenya ikomeye cyane ndetse na KVZ yo muri Zanzibar. Ni itsinda rero bitazoroha na gato, ariko ni amahirwe akomeye cyane yo kwerekana ko ishobora kuza guhindura amateka. Abafana, abasesenguzi n'abandi bantu bakurikira ibintu bya football hano mu Rwanda ndetse no mu gace ka Afurika y'Iburasirazuba bemeza ko uyu ari umwaka uzaba umwe mu marushanwa akomeye muri Sekafa Kagame Cup kurusha rero andi marushanwa yose yigeze kubaho. Amakipe menshi yiteguye neza, yazajyanye abakinnyi bashya kandi buri kipe ifite intego yo gutwara igikombe. Ku ruhande rwa ekipe ya APR FC intego yabo ni ukongera bakisubiza rero igikombe bakagira igikombe cya kane. Ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport intego ni ugukuraho amateka yo kutagira na rimwe igikombe. Ese ninde uzaseka ku munsi wa nyuma w'iri rushanwa? Kandi se ekipe ya APR FC yaba yongeye ikerekana ubukaka bwayo cyangwa ekipe ya Rayon Sport yabigiye kwandika amateka mashya atigeze abaho? Igisubizo cyo tuzakibona nyuma y'imikino iteganyijwe guhera ku itariki ya 24 kugeza ku itariki 7 rero z'ukwa munani. Icyo twakwizeza nuko iri rushanwa rizaba ririmo imikino ikomeye, rizaba ririmo kandi amarangamutima menshi ndetse n'impaka zitabura mu bakunzi b'umupira w'amaguru. Nimba rero wageze hano, andika ibitekerezo byawe kubona Sekafa Kagame Cup uyibona ndetse n'impamvu. Ntiwibagirwe kutubwira ikipe ubona ihabwa amahirwe kuza kwegukana iki gikombe. Ubundi kandi nibagirwe kuza gukanda like, ntiwibagirwe kwiyandikisha kuri iyi channel ukoresheje subscribe kandi ukande n'akamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mashya